Chibaivek ule Mizoram lam politics chanchin thar awm lem lo boka minute tin mai hian Israel bei ani chungchang thuthar awm chomol mol renga news agency lian ten live in an pechuak ut renga in minute tin mai hian update hi anon thon anon ziak ngal char mai boka kan update seng don lawa amaro chu tuntruma hian tuna kan hmu thei ang toy si phun kim thei ang ber ni loi bok sia soi hi tumle taila oktobar ni sari sang ni som ni pathum zinga anin rin la ulaya Hamas lamin an beitak thutawanga Israel mi thi chuan punlam apan zela tun thlengin mi zaruk chuang an thi to a hliam hi sang ni chuang an ombok jet fighter manga boruak atanga Gaza Strip an beina khan Hamas lampo atlem bera zathum somsari chuang thi to in mi sang ni donin hliam na tak an tuar mek ni in an soiboka thile hliam zinga hian nau pangpo enga mozat an om ni in an soi tun trum zet chu Israel thin urna aso sang kher maya thang khat lian chunga Israel bei ania mithi an tamber drumle hetiang hi an la ton ngai lo thu an ram hroi tulu te chuan an soya Israel Ramdan Basic Law Article somli na angin Hamas haulaka indau apuang chunzom ngal zata Israel chimlama Hamas hau chen na Gaza Strip chu chunglam le tuailam atangin an beizui ngal mola Hamas hau beizui zel tur hian ram chunga om asipeite mai du tok lovin ramdanga om te thlengin Israel hian acha khom mek zel buka Israel sipai tharwal te chuan Israel chimlama om Gaza Strip noidar vek tumin an pan khom ngwa mai ani Israeli Defense Force chuan Gaza Strip chunga Armed Group Command Center anti mai Israel beitu Hamas firfiakte thu pe a lo command tu te omna hmun thum chu chunglama tanga jet fighter manga an chhuchiat ngal thu an soya an soizel danin heng command center te hi Hamas haule Islamic Jihad Group te headquarters ani thu an soibok ani he boina wang hian Israel rama khwalzin tourist te po in boina an tok meka ram sang in an mi le sa Israela khwalzina chamek te na thoka ommek te le zirna wanga ommek te ruai chua tomin ma an lamek bok ani Thailand mi pahni chu an thi to thu le mi pariat chuan hliam na tak an tor thu Thai official lam chuan an lo tar lang ve mek boka The Bangkok Post in Thai Prime Minister Sritha Thavisin thusoi anon ti chu dan chuan buaina chu hnuwa tang khan Thai mi som pakhat lai chu chin hriat lavin an ommek ani British citizen Jack Mallo po Israel chim lam Gaza Strip naya music festival chim turakal po voin thlengin achin hriat alani lo thu UK a Israel embassy lam chuan an ta lang boka he boina wang hian voin October ni riat sang ni som ni pathum hian Palestinian Authority chuan Arab League emergency meeting a ko ngal rum boka Israel sipai thu puang tu chuan terrorist zatel tha ani to thule enga mozat man ani to thu vo in khan asoibok Pope Francis chuan Israel le Palestinian te inkara remna awm theina na trong try tu le tharum thona chu bansan turangenin rol rala chetna le indona terrorist le war hian engra thama achu angai lova eng har satna ma hi asukyang ngai lo ti in remna le monna a om adu thu asoi ani US Secretary of State Anthony Blinken chuan CNN hena US chuan Israel hena tranpuina additional aid apek thoi tur thu ashila President Biden a thupek angin Israel hian amamu ang chu US in pek ein huam thu asoibok Blinken chuan America mi le sa thi le chin hriat lo an om thu report an don thu le information chiang jok an nga mek thu asoibok Israel ambassador to India Nor Gilon thu soi Hindustan Thai mi na talan dan chuan Israel tranpuya Hamas beitur hian
India mi in volunteer po an ni in Hindustan Time hian atal langa Israel thinrim dan en hian he boina hian ziom lam apan mai arin lo hle a Israel lamin Operation Iron Sword ti in beipui an thlak chho uta aya nasazoka beipui thlak turin anin bo sei mup boka Gaza Strip hi khovel me patangin an noi bodon nge Arab League ten Palestinian hi an ran puyanga rei tak he in dona hian o don ti po hi riat anilo ani khovel ramro puite lu a haya America la in Israel thlawang a ho na ro pui mai bok nen a him chin atanga lo thlir tu le ral thuam nei tha le chakjok Israel tran tu ni bok chuan thi le hliam te torpuina lam ai ma in angai nom na lamin min buk rit jok boka angai nom chhotul tul don ni in alang ani